Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye, tubaye ikaze ku mwanya w'amakuru yiteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ni amakuru mugiye kugezwaho nanjye Prote dushimiye Imana. Uyu munsi tariki ya 3 Ukuboza, ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'urunyurane rw'izuba n'ibicu. Muri rusange ahenshi mu gihugu haranzwe n'ibihe by'umucyo, uretse ibice bimwe na bimwe by'intara y'Uburasirazuba mu turere twa Ngoma na Kirehe haguye imvura nkeya. Iyi mvura ikaba yumvikanagamo inkuba. Muri iri joro turateganya ibicu byiganje bitaratanga imvura mu turere twose tugize igihugu cyacu. Naho ku munsi w'ejo tariki ya 4 Ukuboza, duhereye ku muyaga, hateganyijwe umuyaga uringaniye. Umuvuduko wawo uzaba uri hagati ya metero 4 na metero 6 ku isegonda. Ni mu gihe icyerekezo cy'umuyaga kandi uzaba uhuva mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu werekeza mu bindi bice by'igihugu. Ku masaha y'igitondo hagati y'isaha 12 n'isaha 6 z'amanywa hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu mu turere twose tugize igihugu cyacu. Bivuze yuko nta mvura iteganyijwe mu masaha y'igitondo ku munsi w'ejo. Igipimo cy'ubushyuhe giteganyijwe muri aya masaha kizaba kiri hagati ya °C 11 na °C 18. °C 11 nicyo gipimo cy'ubushyuhe biteganyijwe yuko kizaba kiri hasi ugereranije n'ahandi hose mu gihugu, kikaba giteganyijwe mu karere ka Nyabihu. Ku masaha y'igicamunsi imvura nkeya yumvikanamo inkuba iteganyijwe mu bice bimwe na bimwe bigize intara y'Uburengerazuba. Ni mu gihe ahandi hasigaye hateganyijwe ibicu byiganje bitazatanga imvura. Igipimo cy'ubushyuhe giteganyijwe muri aya masaha kizaba kiri hagati ya °C 23 na °C 30. °C 30 nicyo gipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe kuri aya masaha y'igicamunsi, kikaba giteganyijwe mu karere ka Nyagatare. Naho mu minsi 4 ikurikira umunsi w'ejo, hagati y'itariki ya 5 n'itariki ya 8 Ukuboza, reka turebe uko ikirere cy'u Rwanda kizaba cyitwaye. Tariki ya 5 n'iya 6, uretse mu bice bimwe na bimwe bigize intara y'Amajyepfo biteganyijwemo imvura nkeya izaba yumvikanamo inkuba, ahandi hasigaye hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu. Naho tariki ya 7 n'itariki ya 8 mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe imvura nkeya izaba yumvikanamo inkuba. Reka dusoze tubabwira yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isaha 11:43 z'igitondo, rikazarenga ku isaha y'isaha 12:02 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukomeza kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Tubifurije ibihe byiza.